Bafana ba Arsenal mumbabarire tubane hano muri comment. Hari ahantu nabonye bavuga yuko ngo Arsenal yarushijwe na Liverpool, ngo Liverpool yarushije Arsenal ngo mu mashyi no mu mudiho, ariko mana cyakoze ndashaka kugira ngo tubijyanirane muri ubu buryo. Ndagira ngo mbaze mwumvishe uko byari bimeze. Ikipe ya Liverpool 52% kuri 48% ball position, no kuvuga ngo guhererekanya umupira Liverpool yari iri hejuru 52 kuri 48. Amashoti 9 ya Arsenal, 8 ya Liverpool. Aho ngo Arsenal yarushije Liverpool, ariko muri amashoti 9 Arsenal yateye 4 yari on target, yandi bavuga ngo yari kuvamo ibitego yataza kuba ari ubwiza bw'umuzamu. Bakavuga bati mu mashoti 8 Liverpool yateye na shot on target yigeze igira gute iboneka. Ndagira ngo aho hantu muhumve neza. Ikindi kintu, big chances Arsenal yabonye big chances imwe, amahirwe nyine yandi akomeye, abandi bavuga ngo byanga byakunda agomba kuba yavamo igitego. Mu Liverpool na amahirwe nyine wabonaga yuko ahambaye, wavuga ngo usibye wenda uriya mupira David Raya ari imbere ukagenda ugakubita umuti w'izamu hejuru umutambiko, ariko ubona ko Liverpool nyine yagize igihe cyo guhererekanya cyane, nkuko twabibonye haruguru yuko ari ifite position iri hejuru 52 kuri 48. Amapase 509 ya Liverpool, 453 yaciyemo, agira ko bifuza ko bagira gute baya. Mu gihe Arsenal pase 459, 396 niyo yaciyemo, akagira ko bifuza ko baye. Ku mpuzandengo Liverpool ifite 89, Arsenal ifite 86. Aho ngaho birahura na ball position, kuko Liverpool n'ubuni yaherekanije cyane igice cya kabiri nyine. Arsenal yayoboye igice cya mbere, Liverpool yobora igice cya kabiri. Amakosa amakarita y'imihondo 2-2, aho ngo banganyaga. Aho kuvuga ngo icyitwa total shots twabigarutseho, shot on target enye za Arsenal ku busa bwa Liverpool. Amashoti yaganye hanze y'izamu Liverpool yateye 5, Arsenal iteye 1. No kuvuga ngo amashoti ya Arsenal yateye yose rimwe ryaganye hanze, mu gihe Liverpool yo 5 yagiye hanze. Amashoti 4 Arsenal ya borotse ya Liverpool iboroka amashoti 3 ya Arsenal. Ni kuvuga ngo niba ari amashoti 9 Arsenal yateye, shot on target zikaba enye, shot on target zamara kuba enye, umupira umwe wagiye hanze, ubwo abaye amashoti 5, amashoti 9 hasigaye amashoti 4 niyo yagaruwe n'abadefenseri. Mu gihe Liverpool y'amashoti 3 niyo yagaruwe n'abadefenseri ba Arsenal, ubwo ni basaribana ba Gabriel n'abandi. Shot inside in the box, amashoti ya shose Arsenal ya shose bari muri box ya Liverpool 6. Liverpool muri Arsenal, muri box ya Arsenal Liverpool yateye amashoti 2. Shot outside of the box Liverpool yateye 3, no kuvuga ngo amashoti bateye inyuma y'urubuga rw'amayina 6, Arsenal itera 3. Baravuga ngo hit the woodwork, Liverpool 1 Arsenal ubusa. Big chances imwe, corner 3 za Arsenal ku busa bwa Liverpool. Ikintu cyonyine Arsenal yarushijwe na Liverpool ni uguhererekanya umupira. Gusa ikijyanye no kuba uburyo bwinshi bwaremaga ibitego, uburyo amashoti agana mu izamu, amashoti yagaruwe n'abadefenseri, uburyo umuzamu yakoze akazi gakomeye. None se ubu David Raya yakoze akazi kangana uti? Wenda yujya ngo David Raya yakoze nk'amasave nka 5, bakavuga ngo hariya ngo byashobokaga yuko cyari kuba ari igitego. Ndashaka kujya hagira umuntu unyibutse, usibye uriya mupira yateye, ugatera umutambiko, wenda ugahita ugarukaho David Raya ari imbere. Ndagira ngo munyibutse, hari ahandi hantu wenda David Raya bamushizeho igitutu, wenda ngo ubone yuko byari ibintu bikabije cyane. Ubwo niba uhibukora handika muri comment. Takire 10 za Liverpool 7 zaciyemo, Arsenal 11 6 zicamo. Ku mpuzandengo kujyanye n'amatakire Liverpool yari ifite 70. Ikipe rero ya Arsenal ifite 55. Duels 35 za Liverpool kuri 33. Aho ngaho yari iri hejuru. Clearance 23, 15 za Arsenal. So tugiye kurebera hamwe ku kijyanye na shot on target,
amashoti byonyine bateye, Arsenal yateye amashoti 9, Liverpool itera 8, amashoti 4 yaganaga mu izamu, Arsenal 4 ajya mu izamu nyine ari on shot on target, mu gihe Liverpool na shot on target yari ifite. Mu gihe amashoti 4 Arsenal yandi agarurwa n'aba defenseur, ishoti rimwe ryajyaga nyazo, ngo mu mashoti Arsenal yagerageje ishoti mashoti 9, amashoti 4 yaganaga mu izamu, umuzama yakuramo, andi 4 agarurwa n'aba defenseur ba Konate na ba Virgil. Noneho ishoti rimwe rindi ndio ryaganye hanze y'izamu. Je Liverpool yo muri ibyo byose yo yateye amashoti 8 yose atajya on target. So umuntu akaza akavuga ngo Liverpool ngo yarushije Arsenal. None se umuzamu wa Liverpool yakoze save enye, umuzamu wa Liverpool yakoze save enye, umuzamu wa Liverpool yakoze save enye, niba mubyibuka neza yakoze save enye. Umuntu akaza akubwira ngo Liverpool ngo yarushije Arsenal ngo mu mashyi ngo no mu mudiho. Hari abantu rero hano mu Rwanda twubaha nk'abakuru bacu, nk'abantu bakora ibintu tukagera tubareberaho, ariko rimwe na rimwe nyine nkuko nyine ibyo navugira aha ngaha, nawe bamwe muri mwebwe hari abo tutakumvikana, ariko hari n'abo dushobora kuba twakumvikana. Kimwe nuko rero no kuri social media ahantu nagiye mbibona hari ibyo bashyiraho tukaba tutakumvikana, cyangwa se nanjye hari ibyo nshobora kuba nashyiraho nawe tukaba tutakumvikana. Gusa iyo ugiye kureba byonyine kubwira ngo ikipe yateye amashoti anari on target, kubwo amahirwe macane havamo igitego ariko yari on target, undi akakubwira ngo nashoteye amashoti 8 na shot on target. None se Arsenal kukijanye no kudefanda, Liverpool ahubwo niyo yakinaga, Liverpool yabanje gukina basi nyine, basi ni ukuvuga ngo yo gukinira inyuma biranga bya Jose Mourinho. Liverpool yaje gukina igice cya kabiri bya n'ibya Arsenal no muri tuyizo kuva mu minota za 60 70, Arsenal ibimeze nk'ikipe yarekuye umupira kuva ku minota rero 77 gutya kuzamura, Arsenal gatangira gukora ku mipira cyane. So nubundi ni charge cya Arsenal muri ya minota kuva ku minota 60, iyo Arsenal yajeje ku minota 30 itarabona igitego, akenshi na kenshi hari igihe bayoborana umukino. Gusa so kuvuga ngo Liverpool, so kuvuga ngo yayoboye umukino wose, kare umuntu ubizi neza ushaka kuba wabikurikiranye wenda kundusha, ushaka kuba natabikurikiranye neza nanjye, ushaka kubyandika muri comment nawe ukatubwira uko wabibonye. Biba byiza rero, biba byiza kugira ngo buri muntu avuge icyo yabonye, kugira ngo twese duhurize hamwe duhane ibitekerezo. Gusa ntago ngewe nemera ko Liverpool yarushije Arsenal, guhererekanya n'ubundi ikipe irakurusha, guhererekanya umupira, ikipe ishobora kukima umupira mugasoza match ifite position ya 99 ufite rimwe ariko ugatsinda igitego cy'ikinyuranyo. So Liverpool yari bize yuko hari abakinnyi dafite, yari bize ko dafite Mohamed Salah, yari bize ko dafite Cody Gakpo, kuko Ekitike, yari bize ko dafite uwitwa Alexander Isak, yari ifite ibibazo byinshi Liverpool pe. Ariko nanone Arsenal yari ifite abakinnyi bayo bose nta rwitwazo, nubwo wenda twavuga yuko hariho abarimo kugenda bagira imvune ariko bidakanganye, ariko nta rwitwazo wenda Arsenal yari ifite. Gusa sinekereza yuko ngewe mbona ahubwo Arsenal ibyo yabonye muri uyu mukino mbona ari ibyo ngibyo ugereranyije n'ikipe ya Liverpool. Ntabwo Liverpool twayaka icyubahiro cyayo, ntabwo wayaka icyubahiro cyayo ko niyo ifite igikombe giheruka, ntabwo wayaka icyubahiro cyayo ngo uyishyire ku rwego rwa za West Ham. Ariko nanone si ukuvuga ngo nayo ngo uhite ujya hariya ngo wandike titire ivuga ngo Liverpool ngo yarushije Arsenal ngo mu mashyi no mu mudiho. Ewana ntabwo biba byoroshye nyine. Gusa nyine bajya bavuga ngo twembi nyine abantu nyine bajya bavuga yuko nyine abantu utajya twumva ibintu kimwe. Gusa ngereranyije n'ukuntu ngendeye ku mibare Liverpool yarushije Arsenal kujyanye no guhererekanya umupira mu minota ya nyuma, nyine igice cya kabiri nubwo birumvikana ikipe ya rukuntu iva mu kuruhuka ikagaruka wenda yizindi migambi, ariko Arsenal igiye kureba wenda Arsenal ikintu twayishinja nuko itabyaje amahirwe wenda yabonaga ngo yabyaza umusaruro. Gusa sinekereza yuko ngo Liverpool yarushije Arsenal, niko kantu kansekeje gusa nzahora nkibuka mu mateka. Okay, icyambere nuko Arsenal yo twabigarutseho mu kiganiro cy'ejo tuvuga tuti iyo irasabwa kudatsindwa
nubwo yanganya, byibuze ikaba yarekamo amanota 6, mu gihe nayo izahita itega Man U ko yatsinda Man City, kuko Man City izakurikizaho Man U. Kuba rero Man City nayo yariteze Liverpool Arsenal, ngo Liverpool wenda ibe yakora akantu, Arsenal ikaba yakuye inota rimwe kuri Liverpool, ngo na Arsenal nayo izaba igira gute, izahibwira Man U atari kose wambabariye ukankubitira Man City. Ibyo byose rero amanota 6 arimo ikipe kuyoborana ibyumweru 2, amanota 6 ikipe kuyoborana ibyumweru 2 wa muntu. So impamvu nakoze iki kiganiro nagomba kuba nagikora amasaha nimugoroba, ariko nagikoze kubera impamvu hari ahantu nagiye mbona utuntu tugiye dutandukanye badupostinga ku masitati, ku ma YouTube, hehe bavuga ngo Arsenal yarushije Liverpool ngo mu mashyi no mu mudiho. So kana subscribe, turaza kugenda twirebera nyine ibiri mu mbuga nkoranyambaga. Gusa Arsenal nyuma yuko bisa naho Pierre Nkapi yasohotse mu kibuga avunitse, Arsenal irimo gupushinga ngo irebe yuko yabona uwitwa Magi w'ikipe ya Crystal Palace, katurebe niba yamutwara Liverpool, Man City ndetse n'ikipe ya Bayern. Kana subscribe, turagaruka mu masaha ari imbere.